Timor-Leste e Rona passageiro fom, Berlim ramelau ho condição adequado, acompanha a reportagem do Irmãe. Orang dia crescer kedores, Ro passageiro fom honaram Berlim ramelau inaugura tiwala. Povo Timor-Leste, especial povo Ipusino atau Uru, contente tebes. E me roto com certeza, a cara close atau hatene, o insalos Berlim ramelau nesse sila de sira, acompanha hau, visita tok facilidade de sira e Berlim ramelau. Ro passageiro Berlim ramelau nebe inaugura teona ia Porto Dili loron ruanulu fulan dezembro tineng rihun rua ruanulu resing ida segunda-feira ne completa ho facilidade adequado composto husi cadeira classe economia atus tolu walu classe VIP neng nulu resing rua casa de banho cantina dapur quarto nomos armazém. Rone mos prepara fatim ba deficiência sira kaisang ba mate ising no fatim ba magazeng parkir kereta no escada barak atau asesu baroleteng. Ro Berlim ramelau ni luang metro senulu resing neng kaladu metro tolu virgula tolu naruk metro neng nulu resing hitu virgula tolu conves ho as metro hat virgula walu. Espera Timor Onser nebe aporti prepara ona bele sai operador Ro Berlim ramelau ho sucesso podia tudo ba mundo katak Timor-Leste mos bele. Usi Ro Berlim ramelau ni larang iha Porto Dili hau Juliana Ranahi o Serfiana Kait atau reportagem.